Chado hapta phan chate na ai achou joi lorok pane baina to yam chaw e kaju le re sia set le re kilometer ama mong leng ra ta mai nga le je sibu. Hi guys, good morning mayam, good morning mayam. Video je yam namning e bako video je namning baje video je number gi timing je ngoda kya laite bako aduna channel namadi lai banina sum marak marak tadi thaga charake angam angam matam da namaga thabaing khang loi loi re cha nupa kaino de boring chat khre ado kari kari tauge kho kya habado ngasi numit ki adudum sum namjarake aduna video je yam latle khotle thagalakte haba jingjong ngam dabagi ne mayam adum ngamna badi honarake bako thagalake mayam ai je ko handak dine thabak yam baira khangde adum haidi isa je pung noi da noi khale mai ngak ta ngai re bako aduna video ga je namning bai wa khanju kya yaw da bai tar mai je khunoi am tawrabane bai gi mai je kilo je Humphuma 1.6789 adum lay ba dumaina do kamaina tawrino kamai noirino gyamen ta de yam sa ba suna tipang no yuno e ko ado handak 1-2 months ki weight loss ki challenge ki ai tawge na hogdangai ri ba ko day 1 day 2 yogdangai ri ado weight loss ki Hadi challenge se complete oibra khotbra do ngambra do ai hapet jingge na tawbane do ngamaga ngame ngamdraga ngamdre ngamgadra na di tawri ne bako adagi angang je ai hojikan je breastfeeding je ma je chahi magi chahi ahum mapung phaba bokti pithak pi ge na ne adugi breastfeeding tawradi chaba thakpa ji su khara phajana tawdradi hakjang so ena khole na sum haibadu da ne adugi jo aina pakhatana ne kaya kaino tawdabane bako weight loss ki kai kai je ado chahi ahum phado re July date 19 da phado ne bako kuidre duna ai je isa khara semge yam thina hanu shale noradi yam hanyam ushan bane bako mayam adna weight maintain khara tawnaba sem sage tawbane adudi mathang mathang namjarake kari kari tawbano khotbano haibado adu ngang lerga dorni tan namne natra breakfast semba hawrin apple ama kharani gur khar yaure tamo di banana segoi thakani hai ai la poin jagre sem ge canteen dagi pot lo daba yang kuire bako tamo na magi liquor lor adum tok bako ado aina pot chai amta leisalakre na haibe man lorokpane dry fruit lore si kaju lere sia set lere sina badam lere dagi sina mixed fruit to dry fruit to mix oibado lere sidana siju mix ne duga kismis na khara yamba kiwi kai kalo yawi sina pista lere sina dates to khajur do adu ne sina hnlk se angang macha ju dum chai aduga ai ju chai adui lor sina green chili sauce lere laijol lere harpit lere kai no khara macha macha ka lore hing silare adagi magi gi khara lore ko aduga grocery item je Colgate lore syrup lore brush lore milk maid kika adagi angang gi wipes lore popcorn kharam lore Brussels glass lo sum kai shale na ina khara loro na ha gi bati lore sikai lore ma'am umro achar sem ke to bane bako sida umro cham bai de me phanam pat alerame kilo ama lorok pane ba sigai sina ngari ga tor semani sina thau ga cham cham na simple da sem bido adu dum semani Loga salam ga singa
ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯦꯝꯕꯩ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯅ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯏꯪꯊꯔꯕꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯖꯥꯔꯁꯤꯗ ꯍꯥꯟꯖꯜꯂꯗꯕꯅꯦ ꯁꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃꯒ macha amaga thoe. Hey guys, good afternoon mayam, good afternoon mayam. Ngasidi lai khurumba chatluge na loishalle adum matek namjarake bazar da sida yumda khurumbasu yaba lai yumda khurumbasu yayebako ado akhoi mafamje khara natai chadabanina mandirda oina khurumbasu yayena hayebako kuthi yengbada tamogisu aigisu lai khuram thouna harakebako adudugi khurumba chatke tobani loishanba lore amo loishanba ngarini dukan lonjallebako lonjalani lonjanba hogre ado nungdang wairam khuramdoinebako adugi thangjagi khuram murage mayam adum namjarake mathang nangdoiro khangde hangibadi male mi khara thoknareba Sani di khurumba lakpane ado mi je kilometer amamuk lengra ada mai ngali je sibu kamai tawsige yang wali mathang doi taw mathang taw hangde khuding chinni chinbudi chinba orju ngasi khuchin jiga de manadre mi khuyam je somda jo mani yang legre bumi ba ko nita bora Oire lekine sini kan to me mapandai oina adum bhapna khoiramme thoklai sungnang nangaroi jin somda jum mayam leredana somda jo abuk ne leije sida jo abuk lei maningda jo berane thoklai yubi laduga pani puri cha thore aduga milk cake se piece ahum cha thokre milk cake se mahau di khara wale yubi ladu bidi hawe yubi ladu jina khoi thobal da phangba jina chini ne yamaga yubi gi saruk se wat paneba sine yubi na namme hawe I Kanchipur dagi kai no khara lore si chage Kanchipur gi sigi street food hangre paring ama antagi laurak pan kai upai lei koram dre lai bap na koram mamma banina lambi da are be chara hangra Hala yaure mathangida muk chatlani upai letre mi yam chillebako aduna gate tagi oina joy torama hala halakpada pochai awa pa khara injang na pi kai ka khara loksale kai no do uchara age ko sina soya changlere fortune gido aduga channam thauju loidore na thau am loksale adagi tilhau lore
sina black pepper powder, black pepper ki powder ne ba ko. Aduga sina ata packet anim ga lawre e. Adagi sina kari no. Sina curd anim lawre e. Dahi anim lawre e. Dark chocolate am lawre e. Sina misri dune. Achoy ba phak ta bai. Coffee je na coffee je yang kui na chatte na coffee achowam lawrak pa ne ko. Sina kaino yawbi mak yawbi ne. To amado macha do hapta phan chatte na ai achow joi lawrak pa ne bai na. Kaino gi kari Vishal gi coffee do mahau wat pra kam tawe ba. Aduga mayam ai kaino ul akyong kuina urudre ba ko. Thengna bada aina saning mandana lawrak pa ne. Ai kuina urudra banga ne. Chawe video da di yam pi e. Asengwa da di yam chawe phabunga je mapi ne ba. Nga achow lawgen changbane do phabunga lairame. Phabunga je uda ba kuira ba ina. Phabunga mapi ngak tane yam chawe do video da di pi e. To yam chawe ba. Video da di pi e. Aduga haira wat pa khara ga lawre e. Apple amani ta ngaire na apple kilo am loksala e. Dragon fruit ga lawre e. Sida belendri yum gi puthorak pane lerame 2 kilo am lawre e. Sina detox water ke ka khara sem nabne na pudina lawre e. Thabi kilo anim lawre moro atek palpa kungi ma hape. Sige lawre hozik halak pada. Adudi mayam wazuare video je swai da lo shalage. Bye bye.